फास्ट बंके रिपोर्टर तो फांसे फास्ट नीली निंगा क्लों पेन चोरो लो अथे नालांग ले तुम पे नीली बंसो फुटा कच्ची हो चिपो लोंग मते कच्ची तोंग लोंग पट लसी अलांग ले तुम फान फास्ट के चोरो लो लसी इसी अलांग नीली पिनी अलांग ले तुमंग नू इसी हिनी के पकलांग जी निंगा हांग दो मते नीली इसी हिनी की पुकांग तुंग दो स्पेशली बंके कार्बिंग लोंग अलोंग हमोइसा पिनंगान मातुम apa akehno ke klempon asonang the akehno mane kopiloma corruption atabia corruption ule puda choklo athela bangala hanlo pini especially bangke isini le fast ke pugang tung bangke forwe long alang forwe long tangka du opu alu bhi pena joini mondol atum lapen ke sk atum haladak yaro pisalong alang le tumbangsi ke claim tap ke dam tap bang alang le tumbangsi lead to piglo akoi ke puipo emcm atum aphansi latum pen patum dublo pose kadok we tumbang chini lo na sonsi chithanan prelo sita ahok pe jong si lang tarip dam polote arleng the tum aphan koira ta bang takali deji athe yaro pisalong si sob documents ke do adak si sitha copy do alang tumlong si sob khote do ante alang le tum si report ke togi alang te report tok da philo polote la bangke em bangke report ateng si pipo cm bangke report ateng si langko la si ke chok che ke mondol along la pen sk office along yaro office along si ke chok che do athe pota ga bonai forwe nang le tanglo pen along le hem photum pini lang sana jitu 36 highway along manja pen dak Nagaland border, Nagaland get a Nahorjana, Labang Songbong, Kipilang Ka. Nearly Pinangana list Heglong Lo, is it fast nearly Pugantunga Banke, La Henlo, Gadget Lo, La So Gadget along Heglong Lo, La So long a Gadget Amena Banke, along Le Hempu Atum Banke, Chivaji had a Mondol, SK Atum Belek Amenda, Adalal Mukas Amenda Hu, Hadak Chijokunya. Arjulo telatum pupo nitunga along lehem pulang ke namdun puji kalite ahem putum si nai pek puji mondol eske taman lan along leki pek re polote kopia thesi ki pek re lo lasot he kopia phosi ki pek athe bang la hen lo je alang tum bang si dalal nang tum jong si pota nangi polote ni phanda sabona pek ponchomoy ni potang klemipo ahem putu ke kavide ta joini alang tum ke thek the ta joini poton te nang klem pinoi bopo hala pota ke klem hol bang ke forwe ke dai apoisa ke ong na pena naite corruption claim is naite long le nam la tai sibang uda meme hini bangke along le hem putum si pota ke claim hanang pek bolote nang li si ke chuhang lo je pota nang claim bipo long le pek tar mane nang li ghus ke chuano pota ke claim han long le ke thak nang pote ghus ke no lasi neli la bangso putha bangke kachini pa meji phaneli puthot la bangso putha neli central gov phanda arjuji la pen ke non la council pini emcm dum hasi koyeret seta la so puthak nili cm handa me chi tongi la bang so puthak la pen ke ine koirat bang chokche emcm handa athe mondol atum tokte te cm atum ke tokte cm atum ke mondol tumari pura tengse ala ke suhi kuri choji te mondol tum si paklang na pola ke chokche chok ke la tum si paklang ni la sinili pui bang ke nili non fast step long ke nili arleng the emcm no nili thang pu pela fast ke nili mondol ske tum Gosong sila sona kam iklaim malah bang so puthak nili kachini dagi phat nili darli ponjela lahan lo isi bangke lapen hini nili kenangi kantung do tax gate atum ha entry tax gate council tax gate atum ha nili pui bangke entry tax gate along ke nili theglong lo labang so ar kibat council book lahan lo labang so council along bangke edition 2015 edition along volume 1 along hala so long ke paklang tengke tax atum ke araiton pen ke lote araiton atum phan ke 10 toka bet laso pen abc atum phan ke 20 toka laso pen 6 ton abc tum phan si 30 toka enchot tapini ilitum la bange totally wrong laso long ateng ke tax collection si athe copy pol tax collection si athe latum in ladak ajat le punoi la tax atum along esi Felardo bangke alang le tum jitya value ka banai ho labang sot towar national highway 36 le punoi national highway 39 le punoi national highway 37 le punoi ko ana gari se arnisi ka cheleng lo lada arnisi ko ana gari si anam ke endun me gari ka cheleng lo
ke entry kwan agari si arni si ke entry lo halaso entry teng pensi la bangke alang letum la ana gari do kwa hisab pensi alang letum mane isi gov value bonai ni non ke lango lahoriana sonson gorom pani sonson 1 crore ebo 1 crore 29 lakhs hui 1 crore 30 lakhs hui la an value bonai lo pulote 10 toka pen 20 toka kirung pen la ana tangka chi make up unji pohen kan sialo make up ne laki totally si make up ne lake directly si gera tum bangke lake corruption lo lake corruption ke direct sida lo lake corruption lo ate gera longke 10 toka 20 toka rung re da joini sila ana crore tala tum piun lo nasi la bangke totally la bang so puthak ni SDO civil long da complaint pilo sita SDO civil pen complaint pilo magistrate bang pulo investigation damlo gorom pani lo sita hada ke 10 toka 20 toka kiba heria receipt silom cho amasi ni ta nije no daglo pu sita nili bangke kroke athe nili labang so butha ako investigation ji kurela athe halada gorom pani long sanson ke 1 crore 49 lakhs bagdo attender la ana bit pen alang tum ended lo pulote matro government bhange submit sila an lo pulote konani ke agus tat mane phan pipi chombe champion dhoro nili puramo elo 1.5 crore ke alang tum khoros lo hada 1.5 crore khoros long ke alang le tumyo si 10 toka 20 toka room pulote government ateng room pulote la tum make up unji pohe make up ani tar mane totally illegal claim ye phansi lage alang le tum la bangso get ke ya la si la bangso putha bangke action do nai la pen hini bangke la bangso ji la pen la red ateng pachi rung long nai la sinili pini bangso putha nili reporter tum phan chuning ri lo bangso putha bang appeal lo tax office tum ta je jatijen bangso specifically investigation chikurisi kime athe kwana gari si ani si ka sulima only entry and vajila ke entry tax get ke pupu ke elong le la si ke entry ani si hum kwana gari si wangma le bangso report alang le tumta en pensi bit bang bunai nei pusini liye chuning rilo la pen horwe tum handa chuning rilo mondol sk tum jitu non dalal jitu difu circle long especially difu circle nili dambom difu circle long ke dalal tum kibang lo te cingki ili tum son dam lo te ili tum han munit nang cingki bang kom mondol sk tum ta sita penangan atum adalal long lo puta hatum pen ke ekdom potang ke claim ni hiri doji lasi neli pui bang ke lason bang kalidat nei genuine nei ahok pet nei claim ni pulote kar benglong han sep ji pulote pini ili tum theklong ni pini ili tum arjun long lo ke damtang bypass hot jitu bypass hot michael timung tum kiwi hala solong ta record ni li theklong hala dak pinang amuni tum ke amen awe amen kawi jitu along le kawi tum amen bi pon koksi poisa ko lai do nili arnisi dorkar bote la so approve nili pdl da la pen hini bange nili rahlo ke theklong bange nilita borjan homosti arlosi kwan jir ke ding ne borjan homosti arlong movement long ke claim no borjan homosti border part ke nili si kotkutia branch long solai hochi border contingency committee long nili claim lo contingency committee district along anta claim lo nili ke ba secretary anta claim lo sita non nili ki pui bangke lahen lo je lahaya long amen how men tu pene amen avi pin pina tum phan pini compensation ni people laga nili bange kroidon tumte lapen haladak isi bangke bypass along la son si claim lo amuni da tu mabang chini ne prang pota claim px ya phi bangke hala amuni da bang pu pen buja buji dena pupo hem pu tum na sabu thak kon chom la son buja buji pen lok se la puta capacity li lata lapen nili non isi bangke karjugang tung do lapen mani li kachini ji phan nili non body bomb lan asi lahalo je bypass along bangkwa ladak la dilai la sodak pinangan lang te theglong pol sodak la pen hini bang eni lipung tung jitu lang tibuk pen han Nagaland borderan labangsu lang tibuk pen Nagaland borderan la hano khekar long sipi la bange 17 February Brihaspatibar ni sepaklang 2022 ni kan acha laso paper long neli theglong lo Nahorjan pu adim long forest theglor lang tibuk pen Nahorjan da ke kadok weta bas ke dundum theglong ji 36 highway long ke lake bhare reserve do lake DCRF council reserve forest labang ke ante laso forest along le ladak adak nomor ke to do la pe ladak sob kote ke to do mane under residence bonaila laso riap long hem awe pin si reserve ajusi resident bonai ante lake illegal lo lage koson si illegal lo
la bangke forest adu theklor le ko sonsi la tumhan pi ilion si chhang dam pulote e forest menenu sinang yamuk nangji eviction kuri pohok nani ke forest area dode ko eviction pante lasu along pota ka bunai pi gente ko sona lage lasi lage totally chokche la hinili pui bangke laso puta ke insai pamini la pen laso puta non amen paklan ke lang ni la amen bang long de la seta dak number la pen pota number la pen ke ladak resident besi toklap ciri hini ciri si lason si anutin han bonai labda amen bang klangke lang no la si lason lo pulote lage karbeng long pan muar ni si kijor de ji pan angring kheta la si la forwe ba putha bangke nili pini sposto kuring tu je nili la bangso putha lo nili tarli olang la pen nili la bangso putha action ke pra enji panili onan bori ji la pen nili la bangso detail ke enji panili non RTI pen aku puthot arju thuji la pen RTI pen nili detail la bangso kelong pen nili kem thuji apen pinangan haladak bypass along ta 6 schedule pulote okol secretary CM ba komani aro mondol SK konchot kalida nei 6 schedule ke rat atumta 6 schedule STA chatum karbia khai tum aphan anke to nangli 6 schedule morjada pi nei athe 6 schedule pulote karbi tunge pota chekuli thek lable pota ka ve kibi kilom pulote alane tum han dak number do chota tum hana ara sitha long se record long sitha long amen do kok te laphanda pinangi compensation seta bypass along son thek long lo jitu hala bypass along la bangke michael ahur lo laso michael ahur long thek long lo hala dak karagao lo malam penangan arleng do amen do sitha long adu amen do lo pota wede laso di malong bangka hala tum pilo kibi hala tum han pota pipe compensation pipon pe la situation compensation pipon pe dal hala ta ante 6 schedule ke hala so akar bi bang 6 schedule morjada long onde del la non compensation ki pitang ma la pen kon an si compensation ki pima nutin phan bangsu ka chini ji phan ni non PMOC ni letter bonai lo ni le raksi pothai po la pen hini bangke non ha paro khwa pen dak bypass along nang tasan dimapuran la bangso dak komat maratum kon an si herima along ahok pe along le koson ma kedun apen ke ahok he tum koson si kedoma la pen pisya posipini akesa son sona kes lan high court along kes nang ke donang kokma la sinili pui bangke kes along setela lo positani li putot kes along nili high court phani sikai pilji do nili ke tokang dolo la high court long ke pilji bangke la kes ki piatum kes pidet pen afi la tum chi withdraw lo posita kopia engul men sika chi withdraw ma la pen ke chi withdraw der phi la tum phana action pilo blab dong ke complain ma ahok pe se complain la tum jong se blab se complain bote la tum phana action pilo la hai pu thakan da nili non high court phan ke hangji nili chisik do la sinili la kwan si pini reporter to mangno nili news to mangno la se thano la pen nili kadok we karbiang long ra da phan bangso news along nili ki pia pu thak nangli tum ta ma tha la pen nangli tum ta insai tha ahok kalima kalang ma la son choklem ke manali tum da lang tarli mo athe nili long ke with document ang se nili pinan documents nili RTI claim bom long si pinan ulai la sinili la supen ateng pen sinili non puthot ako ington nundela nili lang pon bom lang la pen tardi pon bom lang pang sinili pini nali tum kadok we karbeng long ra phan nili kardom pisi nilam thing ton kardom